wagira ngo bafite imiti batera abantu. Abatuye mu bice by'imirenge ya Cyabingo na Kivuruga muri aka karere ka Gakenke nibo batangarije ibitangazamakuru byacu ko bahangayikishijwe n'abajura bari kubatera mu ijoro kugeza naho bakanguka mu gitondo bagasanga amatora bari baryamyeho bayitwaye. Ibintu bafata nk'imiti baba batewe kugira ngo batakanguka. Yuko abasambo bakwirakwiye hose bari kuza bakaduhubika bakaja mu nzu bagakuraho ibintu bakabijana, bari kuza bakajana telefone bakajana n'uburiri bakabwikorera n'ibitenge uri mu nzu kandi uryamye. Nutumenye uko bageze mu nzu. Icyo kibazo nico dufite. None rero babyeyi natwe bari kubatera imiti ariko bari kubujana uburiri abasambo bari kuza bagapfumura inzu amana gupfumura inzu bakagukura kuri matera bakagushira hasi undi bakayitwara kandi uryamye cyane. Bari mu nzu ntibanyiganyige bagakanguka nta kintu bagifite hanze. Ubugira urangaye ugasanga uryamye hasi. biri kugenda bite? None se wabimenya turateka ko hari ibintu bafite bari kuzinza. None se umuntu ari kujyamo agasanga inka ye bayijanye nta hari kuba yajaga hanze ariko ubwo munsi nta kugira ngo ube waje hanze uri gusinzira n'usohoke ugasinzira ubutakanguka n'usohoke. Ariko n'akabasambo ngo basigara abanyabwenge z'imiti bakoresha baraza mu nzu bakakwiba uryamye unasinziye n'iyo bakwibira wagira ngo n'ubundi bibaho wagira ngo bafite ubundi buryo bari mutaragiye umuntu abaryamye uryamye kandi usinzire bagacukurizwa kugera aho uryamye bagatwara ibintu byawe kandi uryamye utanabumvise. Nubwo aba baturage bavuga ibi, inzego z'umutekano mu karere ka Gakenke cyane cyane polisi irasaba abaturage gufatanya n'irondo ry'umwuga ryashyizwe mu bice batuyemo mu rwego rwo guhashya aba bajura. Ariko se nituramuka dukoze amarondo neza rya rondo ry'umwuga ryatangiye yaba abandi baga amatungo tukabaca intege, uyu mu minsi mike tuzasanga amatungo aba ku gasozi. Yego njye mfite ubuhamya kuko mbere yuko nzi nabaye Burera mu bice bya za Rwerere na Kera ntabwo bajya bashyira inka mu biraro, inka zabo ziba mu mirima. Uzi impamvu nuko bizeye kuko nta muntu wayihatkura ngo ayitware. Uwo niwo mutekano dushaka, ni nayo nshingano ya mbere duhereje aba banyerondo no kugira ngo bashobore kurinda abantu n'ibintu byabo. Nubwo inzego z'umutekano zisaba abaturage gufatanya n'irondo ry'umwuga mu guhashya aba bajura, hari abavuga ko iri rondo ritabasha gucubya aba bajura kuko ubwaryo nta bikoresho rifite byo guhangana n'aba bajura. Inaha rero nta rondo ryari ryaza neza nyirizi kandi bari kuvuga ko rihari ry'umwuga ryaje. Oya nta ry'umwuga, ni ukuvuga ngo impamvu mvuga ngo irondo ntabwo ryari ryaza neza, ubundi irondo ry'umwuga bisaba kuba barabazaniye uniformu bakabashakira piyara n'amatoroshi kubera ko ari mu cyaro. Radio na televiziyo Flash muho twabashije kumenya abaturage bafite ikibazo cy'ubujura muri iki gihe n'abatuye mu bice by'imirenge ya Cyabingo na Kivuruga muri aka karere ka Gakenke, bwiganje cyane mu bujura bw'amatungo ndetse n'ibikoresho byo mu nzu. Mutugwanyeho nyine murebe kuko twakira abo bateye. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.